زێدە ڕاد وەستەمەوە دەپرسم گرنگیە هەبوونە سەرۆک وەزیران مەسرۆر بارزانێ دگەلڤێشاندێ و ماڵا کوردستان di navcergê Ewropayê û divê korbenda cîhanî de بۆ Kurd û Kurdistanê çi ye? Hêjayê Mihemed Şukrî serokê desteya Weberhênanê ya Herêma Kurdistanê ji mala Kurdistan ji Davos mêvanê min e. Hêjayê Mihemed tu gelek bi xêratiya Kurdistan 24 û mandî nebin bi rastî jî mala Kurdistan wicûda cenabê serok wezîran digel hewên hêja şandeka mezin cihê dilxweşî û umêdê ye me got جلایەکی کورد هێنا قڕکردن لێ جلایەکێ دی ئومێدێک هەیە هین لەوی جهینا و جهێک و ئومێدێ دروست کات پەیامە هەوە چییە؟ سلااو ڕێز ئیمان خان سلااو ڕێز بۆ هەموو بینەرانی کوردستان 24 طبعا باڵی کوردستان الحەمدوللا ئەمە سەیەم ساڵە لەسەر یەک دروست دەکرێتە لە داڤۆس وەکو خۆت باست کرد لە جەرگەی ئەوروپا لە جەرگەی لە نزیک گەورەترین فۆریۆمی ئابووری کە وێفە لەسەر ئاستی دنیا کە لوتکەی هەموو پۆربەندەکانی ئابووری لە دنیا هەبوونی ماڵی کوردستان هەبوونی جەنابی سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندی لەگەڵدا لە حکوومەت و وەبەرهێنەران نیشانەی گرنگیدانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بەوەی کە لە داهاتوو علاقاتی یا پەیوەندی ئابووری پەیوەندی سیاسی زۆر باشتر لەگەڵ جیهانی دەرەوە هەبێت طبعا پەیامی دروستکردنی یان پەیامی لە پاڵ دروستکردنی ماڵی کوردستان لە چەند ساڵی ڕابردوو دەگەڕێتەوە بە بڕیارێکی جەنابی سەرۆک وەزیران کە جەنابیان دوێنێ لە وەتارەکەش باسی کرد کۆربەندی ئابووری تەنها پەیوەست نییە بەوەی کە بەرپرسە سیاسیەکان و حکوومیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشداری بکەن بەڵکو پێویستەوە بەرهێنەران لە هەرێمی کوردستان هاوشانی حکوومەت بەشداری بکەن ئەمە بڕیارێکە جەنابی سەرۆک وەزیران بۆ هەموو وەفدەکانی یان شاندەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوەی وڵات بڕیارەکە دەری کردووەوە لە 2022 ئەم بڕیارە جێبەجێ دەکرێتن طبعا هەبوونی حکوومەت و وەبەرهێنەران لە هەرێمی کوردستان نیشانەی گرنگیدانی هەرێمی کوردستانە بە دروستکردنی پەیوەندی زیاتری ئابووری زیاتری هەماهەنگی لە ڕووی وەبەرهێنان لە ڕووی بازرگانی لەگەڵ وەبەرهێنەران و لەگەڵ گەورە کۆمپانیەکانی دنیا بۆ سوودوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیای نوێ لە خیبراتی نوێ لە گواستنەوەی پرۆژەی نوێ بۆ هەرێمی کوردستان و دەرفەتێکیشە بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە خەڵکی دەرەوە بڵێتن کە بەڵێ من وەبەرهێنەرانم هیناوە من پشتگیری کارتی تایبەت و پرۆسەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان دەکەم فەرمو وەبەرهێنەر بیانیەکانیش بێن لە هەرێمی کوردستان کار بکەن فەرمو لە ماڵی کوردستانیش لە داڤۆس وەکو خۆت گوتنی چاکی گەرم لەگەڵ کولێچە گفتوگوی زیاتر لەسەر دەرفەتەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان هێژای محەممەد شوکری تە چەند چاڤەخارینە ji dîwara heta Evrûkê ji ber ku ez dizanim Davos sar e befr e sermaye Vallahi rengê heta nûke ta êsta 15 ça ziyatır ki her danîşî yekek dilê çay dexoy dilên ka gevelê spas êrê cê ça xwardinê ye elhamdülillah kubûnê zor başî hebûyîne li beyaniye بله بله لبنیه و پانلی باش ل کردستان هاوس هبوینه چندین کوبونه و لگال توی جران و لگال کمپانیاکانی جهانی لیره کراون چندین پانلی تایبت هبوینه لسرباری بیناسازی لهرمی کردستان لسر بابتی خیندن و خیندنی بالا و تکنولوژیا و لسر بابتی ای ذکاء اصطناعی لناو کردستان هاوس هبوینه که مناقشات یک جار زور باشه ام دهینه سرفان مناقشه هجای دکتور براستی جی من بگرنگه از وی پرسیاره جیش جناب هوا بکم دلوتکه که آبوریا جیهانی دا جناب سرک وزیران چاو بکی سرک و سرکرده اولات جدا کتیه بحثا بدست اخستنا مافین کردان و راوستاندنا وانشار و آلوزیان لروجاوای کردستان و سوریا کریه جناب سرک وزیران لداووس دوی لوتکه و برهێنان و ئابووریە جیهانی دا ڕۆژاوای کوردستانی ژبیر نەکر چەند گرنگە کو ئەم کورد دوێ قۆناغێدا لە ئێک و دوو خوددان دەرکەوین بتایبەتی یەکگرتنە پەیامە سەرک و سەرکردەیەنمە ji بۆ پاراستنا کوردان و بدەسێخستنا مافێن وان هەوە دیت جناب سەرۆک مەسعود بارزانی ڕێبەرێ me پەیامێک ئاراستەی civaka navdewletî kir û gotê bi hîç şêweyekê قابلê qebûlkirinê nîne xîna Kurdan bi hêteriştin Rojavayê Kurdistanê divêt ev alûziya rawestin rast
طبعا هبوني جنابي سروك وزيران ليرة لسه سال رابردو كإما لقل جنابيان بوينة لهمو درفتكان لهمو كوبنوكان چه سياسي چه آبوري باسي مافقاني كردستاني كردوه وام جاره بحكمي او ظروفي كلا كردستاني روج آوا لسوريا دروز بوا لقل هزا چكداركاني اوي باسي همو اوردكاريان كراوه طبعا جنابي مرجع جنابي بارزاني لپشتری شو امروش لو بیانی که در کردوه اكيد جنابي بارزاني خواني همو كرد لهمو دنيا وهمو خلقيش دزاني كجنابي بارزاني مرجع ورابر و سروكي همو كردستانه بو خوان بخواني همو كردستان همو كرد دزانن بدلنياي او موقفه لجنابي سروك بارزاني چواربان كراوه ايدي جنابي كاك مسرورش كوري او مرجعيه كوري او سروكيه بدلنياي خوان بصاحبي همو كردك دزانن لهمو دنيا نك تنها كردستان روج آوا كامرو توشي مينتي وتوشي شر واجوا بوينه و شركه بسر سپندراوه مافکانیان پیشل دکریتن بدلنیایی لپال اوجدا لپال داوا کردنی مافا آبوری سیاسکانی هرمی کردستان و باز کردنی او مافانه مافی خلق کردانی روز اواج باز کراوه لجیانه کی بکرامتو ل اداره کی تایبت بخویان همه امانه طبعا قصاوباسي نوي ناو محفلي ايمن وكو كردستاني لقال لا انا كاني تربو اي مفكاني قالي كردستان لها مش وينك باريس راوبي وبدلنياي شوا خلق ريزي تايبات لجناب سروك وزيران دقري ولبيامكاني جناب سروك بارزاني دقري بدلنياي فيدباكي ام بيامي جناب سروك بارزاني ام گفتگوانه که جناب سروك وزيران دكا زور باشو زور بوزاتيف دبي لسر دوخي كرداني روج آولا دهاتو ده بله هجای محمد شکری هلبت دزنجیره کمبونین افروکین جناب سرک وزیران دیگه سرک و سرکدین ولاتین جدا جوین وانیا هری داویه دیگه راوشکاره نمسایه بود دیسا بحث پاراستنا ما فهمو پیکاتان لسوریای و ما ترسین دوباره سر هلدانا داعش جهاتیه که من خازوی آماجه بدن بتایبتی هندبین گلک زیندان داعش و کمپین مالباتین داعشی درگی هوان لباكور ورشالات سوريا ورجافاي كردستان هاتيا فاكرين وفاجد بيتا ما ترسيا كجدي نتني لسر سوريا حتى باشور كردستان وتمام رشالات نافين وحتى جيهانيجي افجاه جاي محمد شكري راكيشانا سرنجا وبرهنان بياني دفان شارو آلوزي وبيشهاتن رشالات نافين بگشتيت دار باز دبيتن دسرو بندن عراق كيكو بيشروج لنا ديار جروية سياسية أمنية سربازية آیا زحمت نینه کو سرنجا و برهنرین بیانی سرمایه بیانی راکشنا کردستانه؟ طبعا هبوني آجاوه هبوني شار هبوني گرو گرفت هبوني تيرور لناوچه روجالاتي ناورا چه لسوريا به چه نزيك سنوركان عراق به بدلنياي مترسيه بسر و برهنران و برهنان بشيوه کی گشتي بلام الحمد لله هبوني سركرداتي السياسي لهرمي كردستان هبوني جنابي بارزاني جنابي كاك مسرور لا سركرداتي كردني حكومة هرمي كردستان هميشه ضمانتك بو برهنران تاكو بتوان لهرمي كردستان كار بكن لا دنگو باسي خوتان باسي دانا غاسو كريسل بتروليوم كرد كباسي بروجي روناكيان كرد اوان بردوامن چندين كومبانيا تري بياني لهرمي كردستان بردوام لا برهنانو گشه پیدانی زیاتری و برهنان کانیان بدلنیایی لچند سالی را بردو او مترسیان هر بوینه بلان بصدان پروژه نوی با جوین ونچر لگل و برهنر خمالیکانی خومان لگل و برهنرانی بیانی لکردستان دروز بوه پروسه و برهنان لهرم کردستان لشت سالی را بردو زور باش حل کشاوه جنابی سروک وزیران زمینه کی زور باشی بوه برهنان لهرم کردستان دروز کردوه تا کو پروسه و برهنان بباشی برای بچیتن اما استعدادکانی اما لکابینه نوام 400 لصد زیاتره لهمو کابینه کانی تر که پیش کابینه نوام اماش با آده گرته یک دقیقه کرم خوی هجماره دوباره بومن بیجه دکتور محمد شکری و هجماره بری نوکات بحث کری یک دقیقه کرم خو آسته و برهنانه دسردم کابینان هم یا حکومت هرما کردستانه صدی چند زیده کریه و کیش بواری دا زیده کریه کیش بواری پاشک شکریه پلان هوا بو و برهنان د کیش کرتی دا زیده تر هیا افصاله طبعا پروسه برهنان لهم کابینه نوامي حکومت هرمی کردستان
بالضبط امر دكاته 50% همو برهنان هرمی کوردستان ل 2006 يعني 2006 تا 2019 50% ل 2019 کوتایکی تا 2025 کوتایکی بالضبط 50% یا برهنانه اما داتکان من سال به سال اوی که اما زیاد کردو ل پروسه برهنان بالضبط 400% لپیدانی مولت لسالک دا لسالک ببراورد لگه سالانی پیشتر جوازی درست کردو طبعا ام پروسه زور ماندوبونه کی زوری جناب سرک وزیران حکومت هرمی کردستان فرمانگکانی تر دسته برهنان هاوکاران مان لحکومت هرمی کردستان ویستو تا گشتین او رجانه زور به هر زوری پروژکانش لو اولویاتانه که حکومت هرمی کردستان گرینگی پیدا دا لپروژه پیش سازی لپروژه کشتوکاری لپروژه گشتیاری لپروژکانی بازرگانی و کرتی بانقی لدهاتوش دا جناب سرک وزیران دوینه دورین مای گرینگی به ایمه دا و لگل و برهنرانی هرمی کردستان یکیان بجداری کردنی و برهنران لدهاتو لدارشتنی سیاستی آبوریه لهرمی کردستان که به شوی که فعلی دا بین بجدار بین لدارشتنی سیاستی آبوری و دواتر مشارکه کردن بجداری پی کردنیان لجبجه کردنی ام سیاسته به هماهنگی لگل حکومت هرم دو داوای کرد که ایمه و برهنان و برهنران زیاتر گرنگی بکرتی پیش سازی بدین اما دبیت اولویاتی اشکردنی اما به 2026 انشالله به دواترش وکو دسته و برهنان وکو کرتی تایبت زیاتر گرنگی بکرتی پیش سازی مشاريع گوری پیش سازی دادین چون جنابیان چاوی لوای اما بتوانین لگل کرتی تایبت درفتی اشکردنی زیاتر بخلکی هرمی کردستان جبجیب کین بسود ورگرتن لسرمای نوخوی درکی و بسود ورگرتن لسر چاو خواکان لهرمی کردستان چه لکرت کشتوکالیا بی یا لکرت کانزایی بی یا نیش لبابتی تجمیع بی موبایل سیاره اوانه که پیوست لدهاتو دا کردستان لروی پیش سازی و گرانکاری زیاتر و گرانکاری خیراتری بخواه ببینید. بله حتی سیاست حکیمانه جناب سرک وزیران هبیتن و کسین دلسوزین وکی جناب هوا هبن ایشالله دهاته و برهنان الکردستان یگش و جه امید میه. دکتر محمد شکری سرک دسته و برهنان هرمان کردستان جمال کردستان لداووس گلک سپاسیاتت کم. سپاس.